Reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza cyane. Bakunzi ba Rwanda Top News mukomeze kugira ibihe byiza cyane, mukomeze kunogerwa n'inkuru zacu zigiye zitandukanye, waba uherereye hose mu gihugu, waba uri mu majyaruguru, waba uri mu majyepfo, waba uri burasirazuba, waba uri burengero bwaryo, ndetse nawe uri mu mujyi wa Kigali. Reka tugusuhuze tukubwire tuti amahoro y'Imana akomeza abane nawe, kandi nawe uri hanze y'u Rwanda nawe tukubwire tuti komeza ugubwe neza cyane, uri kumwe natwe hano kuri Rwanda Top News. Murabizi ko tubagezaho amakuru agiye atandukanye abavugwa hirya no hino ku isi, haba amakuru abavugwa hano mu Rwanda, haba amakuru abavugwa hanze y'u Rwanda, haba amakuru abagenda avugwa mu mpande zose z'isi. Tubasha kuba tugerayo gatanu kuri gatanu, tukabafasha kuba mumenya byinshi bigiye bitandukanye. Icyo turabasaba gukora subscribe, tukabasaba gusharinga inshuti zanyu, tukabasaba kurikinga inkuru zacu, tukabasaba kuba mwanazireba ndetse mugakora subscribe, ubundi mugasharingana hagati yanyu mu nshuti zanyu, nazo mukagenda muzibwira byinshi biba biri kubera hano kuri Rwanda Top News, kugira ngo nazo zikomeze kugenda ziri update, zikomeze gukomeza kugira amakuru aba ari update. Murabizi ko kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru tuba tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye ziba zigezweho. Yes, nkuko channel yacu ibivuga, tubagezaho amakuru ari top, amakuru ari hit, amakuru ari hejuru y'andi, kugira ngo mubashe kuba mumenya ibiri kubera ku isi muri ako kanya. Byose ni hano kuri Rwanda Top News, undi mwebwe mugakomeza kurikinga inkuru zacu, mugakomeza gusharingana hagati yanyu, kugira ngo ibintu byose bibashe kuba bigenda neza cyane aho muherereye hose. Rero reka tubifurize amahoro y'Imana, kandi mukomeza kugumana natwe hano kuri Rwanda Top News, mukomeza gusharingana, mukomeza gusharinga inshuti zanyu, kugira ngo nazo zikomeze zimenye ibyiza biba biri kubera hano. Nimukabyihererane, kuko tuba turi kubagezaho inkuru zigezweho, kandi hano baba bakeneye amakuru mashya. Rero niba ufite inshuti zawe, zisharinge iyo nkuru tuba dushyizeho, nazo zigende zimenya ibyo byiza, zigende zimenya amakuru mashya agezweho, amakuru ari update, amakuru ari top, amakuru ari hit. Zose inshuti zawe ugende uzisharinga, kugira ngo nazo zigende ziba update mu makuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Rero murabizi ko amakuru yose tubasha kuba tujyayo mu makuru ajyanye n'imikino, tujyayo haba amakuru y'imikino, haba avugwa imbere mu gihugu ndetse n'abavugwa hanze y'u Rwanda ndetse na kure ya Afurika. Amakuru yose tubasha kuba tubagirayo tanu kwa tanu, tukabafasha kuba mumenya ibiba biri kuhabera mu mikino. Imyidagaduro nayo nuko tubasha kuba tureba hano mu Rwanda, tukareba hanze y'u Rwanda na kure ya Afurika hose. Nuko tubasha kuba tujyayo gatanu kuri gatanu, tukabafasha kumenya uko isi yaramutse, uko isi yiri uzenguruka muri showbiz hose. Tubasha kuba tujyayo gatanu kuri gatanu. Politike nuko tujyayo tukababwira mu bihugu byose, yaba muri Afurika, hanze ya Afurika, mu Rwanda hose tubasha kuba tujyayo tukababwira amakuru aba ari kubyuka avugwa muri politike, yiriwe avugwa ndetse na yavugwa muri politike, kugira ngo mubashe kuba mumenya amakuru mashya muri izo domaine zose. Amakuru hajyanye n'umutekano naho tujyayo, mu makuru bari kuvugwa ku mutekano hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, tubasha kuba tubagerera tukababwira byinshi bigiye bitandukanye biba biri kugenda bivugwa ku mutekano mu baturage. Tugerayo mu mutekano w'abaturage, tugerayo tukabasha kuba tubabwira mu turere tugiye dutandukanye biba biri kuhabera mu bijyanye n'umutekano, tubabwira ko imitekano imeze kabisa mu turere twose tw'igihugu gatanu kuri gatanu. Rero murabizi ko ubukungu tujyayo, mu bumenyi bw'isi, mu iyobokamana, amakuru asohotse ako kaya duhita tuyabagezaho mu iyobokamana, mukabasha kuba mumenya ibiri kugenda bivugwa mu bijyanye n'iyobokamana
kabisa tukagenda tubibafashamo 5 kuri 5 ukabasha kuba mumenya ibyiriwe bivugwa muri izo mande zose. Rero muri izo domene zose mbabwiye tubasha kuba tureba mu Rwanda, tukareba hanze y'u Rwanda ndetse tukareba no hanze ya Afurika muri izo domene zose mbabwiye. Rero icyo musamwebwe no kuguma kuri Rwanda Top News mukabasha kuba mukomeza gukurikirana ibyiza bigiye bitandukanye babiri kugenda bibera hano. Rero murabizi sinagenda nababwiye uko icyorezo cya covid gikomeje kwica abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda murabizi. Rero icyo dusabwa turasabwa kubahiriza amabwirizwa duhabwa n'abatuyobora kugira ngo tubashe kuba turwanya covid-19, tubashe kuba tuyihashya 5 kuri 5. Baratubwira bati mwambara agapfukamunwa neza, agapfukamunwa n'amazuru, gapfuka amazuru kakajya no hasi ku kananwa, urumva ko bawirinze neza cyane. Bakatubwira bati mukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka kugira ngo mubashe kuba mwirinda covid-19, mwirinde ingendo zitari ngombwa, mukomeze mugume mu rugo niba udafite ingendo ziri ngombwa, niba nta kazi ufite ujyamo, niba nta ngendo ziri ngombwa ikumire mu rugo. Kandi bakavuga bati niba ufite ako kazi, niba ufite izindi gahunda ubugiyemo, gerageza ushyiremo intera metero hagati yawe na bagenzi bawe kugira ngo ubashe kumakinga sure ko wirinze covid-19. Rero dushyire hamwe byose tuzabigeraho, tuzayihashya 5 kuri 5. Rero murabizi ko amakuru yose tuyabagiriraho 5 kuri 5 tukabasha kuba tubabwira ibiba biri kuzenguruka ku isi yose. Rero twizere ko mukomeje kuba mugira uwa 3 mwiza, mubakomeje kuba mugira intangiriro z'uwa 3 mwiza, ndetse naho muri hose twizere ko umeze neza cyane kandi muri kumwe natwe hano 5 kuri 5, muri kumwe natwe kabisa no kuri Rwanda Top News. Icyo turasaba gukora subscribe, turabasaba gukanda like, mugasharinga inkuru zacu, mukarayikinga, mukabwira inshuti zanyu ibyiza biba biri hano kugira ngo mubashe kuba mumenya byinshi biba biri kugenda bibera hano ku isi. Birumvikana hano kuri Rwanda Top News birumvikana. Rero inkuru mbazaniye ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'urupfu rw'umusirikare witwa Colonel Ndamukunda wigeze kuyobora ingabo z'u Rwanda zari mu butumwa i Darfur. Rero akaba yitabye Imana. Ushobora kwibaza icyamwishe, ushobora kwibaza icyo yazize, rero byose ni muri iyi nkuru, biragusaba kuyumva neza cyane kugira ngo ubashe kuba usobanukirwa n'icyabashe kuba cyica uyu musirikare birumvikana. Rero mbere yuko nkomeza, murabizi ko ikipe y'igihugu Amavubi yanganije n'ikipe y'igihugu ya Uganda umukino wabahuje birumvikana wabaye kuri uyu wa mbere. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda na Uganda zanganije birumvikana, zikaba zakinnye ku isaha 3. Rero bikaba byaragaragaye ko u Rwanda rwarushije Uganda cyane, rukaba rwarigaragaje cyane, bagiye bahusha ibitego byinshi bigiye bitandukanye. Rero nyuma y'ibyo ngibyo bakaba bari kwitegura umukino uhari ukomeye cyane bafata nka finali, kuko birasabwa ko u Rwanda rubona amanota 3 kuri uyu wa 5 ku isaha 12, ruzaba ruri gucakirana n'ikipe ya Maroc Abarabu. Rero no gushyiramo imbaraga cyane, bagakina cyane nk'uko bakinye kuri Uganda, icyo bakora bagashaka ibitego birumvikana, rero kugira ngo babashe kuba babona intsinzi. Twizere ko tubari inyuma twese nk'abanyarwanda kandi twizeye ko ikipe yacu izagera kure. Rero Colonel Ndamukunda Simoni wigeze kuba umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda zari mu butumwa bwo kugarura amahoro i Darfur muri Sudani y'Epfo, Rwan Baton 50 yitabye Imana ku wa 2 w'iki cyumweru azize uburwayi. Rero muri 2017 nibwo Colonel Ndamukunda yari yarayoboye ingabo z'u Rwanda zari mu butumwa bwa Loni i Darfur. Muri uwo mwaka ni nabwo yazamuwe mu ntera hava ku ipeti rya Lieutenant Colonel agirwa Colonel. Urumva ko muri 2017 yazamuwe akavanwa ku ipeti rya Lieutenant Colonel agashyirwa ku ipeti rya Colonel. Rero umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Ronald Rwigamba yemereye igihe ko Colonel Ndamukunda yitabye Imana, gusa ntabwo yigeze atanga amakuru arambuye ku rupfu rwe. Umva ko rero umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda
Ronald Rwivanga akaba yavuze ko yemereye ikinyamakuru Igihe ko Colonel Ndamukunda yitabye Imana, gusa akaba atatangaje byinshi cyangwa se amakuru arambuye ku rupfu rwe birumvikana neza cyane. Ngora akaba ari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, Ronald Rwivanga akaba ari we wagiye avuga yemeza ku rupfu rw'uyu umukoloneli Ndamukunda Simon. Rero dukomeze tumubwira ruhukire mu mahoro, Imana imwakire mu bayo, kandi n'abasigaye cyangwa se umuryango we ukomeze wihangane, bakomeze bihangane kabisa, kandi nawe agire iruhuko ridashira. Muri Nyakanga 2007 Colonel Ndamukunda wari ufite ipeti rya majoro icyo gihe yahawe umudari w'ishimwe wiswe Combat Action Ribbon kubera ibikorwa by'indashyikirwa bifitiye igihugu akamaro yakoze. Urumva ko yagiye abona ibihembo bitandukanye. Muri 2007 Ndamukunda wari ufite ipeti rya majoro icyo gihe akaba yarahawe umudari w'ishimwe birumvikana bitewe n'ibikorwa yagiye akora by'indashyikirwa bifitiye igihugu akamaro birumvikana. Akaba yarabonye igihembo cyiswe Combat Action Ribbon, urumva ko Ribbon, urumva ko rero yagiye abona ibihembo bitandukanye. Reka rero tubwire aruhukire mu mahoro, Imana imwakire mu bayo. Reka rero nanjye mbonero mbashimire, mbifurize kugira ibihe byiza cyane, mukomeze kugira uwa gatatu mwiza cyane, Imana ikomeze ibarinde.